for Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka United Democratic Party Southwest Khasi Hills District haka arpulai terik unailar arjar arpusan kala jet pentama ya kinongket kam Jongka District haka ba President Jongka Party uba medba lingdo bat Secretary General uba Tito Swkh kilasa kilang haka nisngi haka jing pentama ya kinongket kam u MLA Jongka UDP na Ranikor constituency uba Pius Marweiñ ulasha jet ban shimti kum u President Jongka District bat uba Jespar Nongsit ulasha jet kum u General Secretary kat ba u MLA Jongka Mau Kerwat constituency uba Renekton Lingdo Tongkhar ulasha jet kum udkhot bat kiwei kinoket kam. Mentakasi mga kinongket kam batmai kibalasha jet nga pediang ya kadega benta dalam kaman semua kepada kecing tiplay ngakulan bangan treistom bat pentulun yaki kam Jongka Party daka mensim kecing sore daka jingguram daka jingeram bat daka jingedie markelian parang nongye trei hapo ka parti pat wat ye kito ibadon sebal ka parti mundo ngairu kejuban la batte jingkula banganam kertiang din ne syukarno ya kekam balatenro hanga hakine kilai diligisnyam kebangahi ngala shimti mentakasi haka kerteng ke United Democratic Party